بری دو سالان 5 کسین پسپور و حجێکەر ji zimanê Kurdî re dest bi avakirina xewna her Kurdekî bi fêrbûna zimanê Kurdî re kirin û di roja 24 Hezêrana sala 2012 de peymangehek bi navê Peymangeha Bedirxan ya zimanê Kurdî li bajarê Dêrikê damezrandin, da ku bikare bi rêyeka akademî xizmeta ziman û çanda Kurdî bike. امید و خانه هر کس که بخواه فری زمان خواه بکه جبر به که داخواز و هزر جمع خلق همیات چی بیکو اگر کسن هبن و فری زمان کردی بکن و گلکی باش بی افتشت هیلاکو چند کسن روشن بیر لباجار دیره که لسر وی پروژه راوستن و بکار بن تشتاکی جواشا گرتی ما ین نفشی نوجی همان تشتی نفشین کونجی ین مازنجی بکارن وافری زمان کردی بکن دست به که جی هاتا خوابخش کرن جالی ماموستای کی بناوی باوی بهزاد ریزو سلاوی مجره هنکو اوجه دا پیمانگه Peymangeha Bedirxan karî bû di 2 salan de bingeheke akademî ava bike di astên zimanê Kurdî de û dwarê rê ziman de vê yekê hişt ku roj bi roj xwendevanên Peymangeha Bedirxan zêde bibin û bibe cihê baweriyê û karê wê li ser gundên derdora bajarê Dêrikê belav bike. مستين او بين نفشي اول او ايدي فيجا ريفابريا بيمانجه كر وما مستا هاتن يعني درچون وفي زمان كردي اوان ما مستان ايدي بينا ما مستا زمان كردي د بيمانجه ده ولا گوندا همياجي وان كسي دي ايدي گهدان به پروژه نو کرن ایدی دان هوا کلتور کرن ایدی کومیتن زمان دی هاتن پیک آنین هاتن جی کرن وک زمان انگلیزی زمان فرانسی هر وها زارا و سورانی جیت به من که ده هات فیر کرن Karê Peymangeha Bedirxan bala gelek aliyan kişand mîna Wezareta Rewşenbîrî û Lawan li Başûrê Kurdistanê ya ku hejmarek mezin ji pirtûkan diyarî peymangehê kir. Her wiha berpirsê têkeliyên giştî di Wezareta Rewşenbîrî û Lawan li Başûrê Kurdistanê Namik Hewraman jî hejmarek mezin ji pertûkên Kurmanciya Latînî diyarî Peymangeha Bedirxan kir. Peymangeh gelek tiştekî giring e û gelek tiştekî xweş e ku niha li welatê me Rojavayê Kurdistanê peymangehên holê hene. Çima wekû tu hemî xelk dizanin ew tişt qedexe bûn ne zimanê me ne xandina me ev hemî qedexe bû ser me ji bo ne holê ev tiştekî gelekî giring e û hêdî bo serketina me ev tiştekî gelek mezin e û wekû te pisyar kir yanî ew peymangeh rastî navê wê bo min navê wê tiştekî gelek giranbiha ye û ez spasiya we hemiya dikim bo vî navî û çi karî bû ez bikim min teqsîr nekir yani ku mikarî rastî kitêb min pêşkeş kirin xwezî ez li wê rêbam ez jî da alîkariya wan kim dersê kurmancî bêjim lê mixabin emrê min mezin e êdî zehmet ji me re ez biçim wêrê. Nivîsandin û xwendin bi zimanê dayîkê xewna her Kurdekî li Rojavayê Kurdistanê bû lê niha û bi alîkarî û kar û xebata wan kesên ku li zimanê xwe xwedî derketin êdî ev yek nema xewne.